Welcome jotono ang Daniel De Borma koroksa phorungnai bedek ni assistant professor Government Degree College Khumulungo ang tabo phorungui tongo ani college o co-curricular activities ni ngei ang NCC unakha oke ini ang norong ni buskango kok samani ba kok sanan sujug mamani hingke chini dibrasa media rong ni bagise ang abon bagi sini joto dibrasa media rong no kulumote hambairbo norong chino kaisa scope rumani bagi kok sanani tini norok nugi mankna ani klugo 15 August ni bagi preparation choli tongo oke o preparation no jeng NCC ni ngai bo taklai kaisa sujug mangkha sujug ko bahai Kutugma bosor romoi, kutugma NCC ni cere rok, Delhi rogo thangai parade rok khai payu, hapuno borok no asini mumai anggai am file rok onek bosor kelai jongmani, taklai tabuk ni hapang ni tuipang government borok ni initiative baike, si NCC wo khai jongmani rok no appreciate khayan bagi borok initiative nakha. Taklai o 15 August NCC ni pura fraternity pura NCC family ni joto officer cadet teacher joto bagi kaisa lain ko total chapter block kaknai aja go kuila NCC ni commendation card chief minister commendation card nai yafar mu yafar jaknai oke obo sung koyek jona NCC ni ngai taklai sung obno manani upujukto honi declare khajaka tai tabuk ni simi thinango generation ni bagai o NCC ni family ni ngai chief minister ni yago medal rozanga ni bagai ujugi ni thanai ba a great movement no sung tini witness khanyan bagai NCC ni presentation ngi thayo ang NCC wo ani rank ke tabuk ang lieutenant Daniel jago ang all lieutenant ni pore ani next promotion ka captain ngai aja kan 3 star ngai tai Tripura 22 general degree college ni bisingo chini khumulung ni degree college ni teacher professor koroksa no ang tai ani logyo te koroksa tongo gori pal nai school ni teacher tai Kharagpuri NCC cadet tongo MBB college women college tai ni teacher professor koroksa no ang tai ani logyo te koroksa tongo gori pal ni school ni teacher tai Kharagpuri NCC cadet tongo MBB college women college tai kubuni college rong ani logyo bo je NCC cherok phane rok oborok notice ni best nei notice ni ngi Delhi wo thang represent kai Delhi wo ano Ministry of Defense ni hoite Ministry of Defense ni bedek ni ngai Director General NCC bi ano best award ka thanai BCO 2019 no angke ang pura notice ni contingent ni commander ngai ang Delhi wo represent khaikya 92 officers and cadets ba plangi thangka tini belakno excitement tai belakno khatungmani ko khke jeng hai kabang ma generation no lai thangjak more than 50 years Tripura wo NCC dong haipano borno appreciate khaije gya Tripura government hoyto boroni bagi sia hoyto boroni bagi sanai krinya aban bagi obo huijagi tongmani ba phobjagi tongmani taklai ni simi hinke obo chini kotal laibu mangkha aban bagi obo belakno special chini bagi bo tai joto NCC family ni bagi NCC fraternity ni bagi kubuni hawo buni state ong kato agi mane sung Raipur ni simin khnai payo amake appreciation khaijabo apeno north east to hongke Tripura tabuk phanu ajaga wo belakno sujak okay okorno nang sawi haino haino jotron hambairan musungo norok ni chubai sini NCC ni cherok ni commitment by sing organization te buskang otlangi thangmanteng tai borok dofani bisingo te kaise kok sanani musungmani ka haise chini borok dofani bisingo puila chief minister ni commendation card manai ang no
te o manmani bisingo bo puila chapter khulungma jagao chini borok do phani no jotoni highest ranking mo tongo ang no aroni lieutenant ba ang jotoni okra hanjago jaga tai okra ngo mane no borok do phani ni no okra sung Tripura haktoro oro je mane rong bisingo khorso Tripura do phani botongo te aron bisingo ang jotoni ngai tabu ang pok sai tong angke hambai norok ni blessing manthung norok ni hamari manthung tebo buskang rogo sung tebo chini young generation no chubai manani te borong ni career ni bagai future leaders ngani sing borong chubai manthung